Cijeloga dana opsadno stanje u sveučilišnom gradu Garisi na istoku Kenije. Kola hitne pomoći odvoze ranjene, pristižu elitne vojne jedinice, šalju se i tenkovi. Studenti su bježali u panici. Kampus s više od 800 studenata čuvala je policija, ali dvojica čuvara ubijena su na početku napada. Zatim su se napadači probili u studentski dom, ostavljajući iza sebe krvavi trag. Čuli smo pucnjeve dok smo spavali. Dečki su skočili i potrčali dolje, ali nažalost trčali su ravno prema mjestu odakle su dolazili pucnjevi. Neki su uspjeli pobjeći u polje. Odgovornost je ubrzo preuzela somalska islamistička skupina Al-Shabaab te obavijestila da kao taoce drži nepoznat broj kršćanskih studenata. Muslimane su navodno pustili. Kenija je često izložena terorističkim napadima islamista iz Somalije. Al-Shabaab je odgovoran i za prošlogodišnji napad u trgovačkom centru u Nairobiju, gdje je stradalo više od 60 ljudi. Terorističke napade u Keniji izvodi kao osvetu za sudjelovanje kenijske vojske u mirovnoj misiji u susjednoj Somaliji. O sve učestalijim terorističkim napadima u Keniji Miro Aščić je putem Skype-a razgovarao s hrvatskim misionarom u toj zemlji, Framirom Babićem. Kako se kenijske vlasti nose s ovim terorističkim napadom? Kenijske vlasti se nose, možemo reći, ne tako dobro. Kao prvo, ja mislim da oni nemaju puno ni iskustva u borbi protiv terorizma, jer to je nešto sasvim novo za njih ovdje. I istina je da im Amerikanci pomažu, ne znam, ja u vladi, jako puno sredstava se sa američke strane izdvaja za Keniju u vezi borbe protiv terorizma. Međutim, Kenijci nisu još, ja bih rekao, dorasli svemu tome i borbi protiv tog terorizma. Garissa nije tako daleko od somalijske granice, no kako teroristi ipak uspiju ući u samu Keniju? Jako puno tu korupcija radi stvari. Znači, preko granice se prelazi tako što se plate, ne znam, vojska, policija, ovo ono. I naravno, vrlo jednostavno onda uđu, unesu oružje i dalje se to dila po Keniji. Digne se frka, ne znam, neki tjedan dana, 2 tjedna najviše, znači kad su onda sve kontrole, ne znam, gdje god se ide u shopping, ne znam, u crkve ili u džamije gdje se ulazi, znači svugdje su onda kontrole, međutim nakon 2 tjedna to sve pane, znači nema više tih kontrola i onda se to, naravno, Kenija se, ajmo reći, opusti. Ima li straha u Keniji zbog čestih, možemo tako reći, terorističkih napada Al-Shabaaba? Pa ima, jako puno straha ima. Koliko sam ja vidio, dosta bijelaca, recimo, koji su živjeli u Nairobiju, ne znam, u nekim drugim mjestima Kenije, nakon onog što je se dogodilo u Westgateu, ajmo reći, jako puno je otišlo iz Kenije, otišlo u neke druge države, Ugandu, ne znam, raditi.